ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo kwezemidlalo osukwini-ke lwanamhlanje. Udaba engikuphathele lona indaba-ke ezingemnandi ey'suka-ke laphaya kwabaka-South African Broadcasting Corporation oku-SABC. u-SABC uveza-ke indaba zokuthi-ke imidlalo yokuvulwa kwe-league yangomhla ka-1 Agasti ngomgqibelo engathi-ke u-SABC impela-ke lo mdlalo noma-ke le midlalo ngeke uze uyisakaze nhlobo laphana-ke kuwona-ke umabonakude. Esithemba ukuthi-ke ka-SuperSport sokwazi ukuthi-ke siyibone le midlalo abezukuba nenkinga efana nale yaka-SABC. Impela-ke izona indaba engizoyishare njengamanje. Make sure ukuthi-ke uyayilike ividiyo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la engulethela-ke nje ezemidlalo ikakhulukazi ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo ethiwa sibambe la nisale kahle.